Apor nang litang lo. Chupin nang kipu sit gal si kog non pu. Non ke kangjar po. Sita ni la pesan video selam ji funding hang he. Bon sita a video ke jora hut. Dei challenge. Puamat masap so ethebak ningje long te bulo. Penangar ji giding pelo ni comment section long. Chapri YouTuber Samson Hanse fan roast thap. Sita kuson lage roast puke. Alang video ka silam ka the raksi ar jena jipak lang hai he. Jongsi RJ ka cepak lang ji phon la pana ka therak pen le nerus tuntu chot pulutang te ape apo tumlong ka cepak lang ji amahangan ta vedat ko aprang ke cheng ko ke amahang ave YouTube long cepak lang ji aphan sita non pen video hini ke thombak afit an ke amahang klang lo thamne la lo. Now let's see the video. Munit atuma phan asap sap ka viral stame ke lang dunon e ko atuma phan si nang litum hat nang paklang pon po nang inut abang ke sot guru po lake nelo nile kona sikilang dunu ni kedolo jong sidu pute thanu la sot guru po monita kumane monit viral tang lo chi tang lo lote hala so monit phan lang dunun e po pudun tot po kiputot putanang phan cho na penan par ni medu khanda pupe ing nek dun choi po kang nek choi la tani kroin e athe kang nek choi la pen kang nek I they are different jong sinang sine pute nang hema ke sort of arju dano la puson si amina a YouTube channel si tami chipap lang I neke rose video pen si chepalong lo nang son la amugang ve photo thumbnail long bi pen le views ko chepalong kali Mane la viral chat amuni tumhan hai rus dun po inke thamel ta bilong kogi mati hala somuni phan nangta viral mu chodalo so fansi tumunang patar lang po phone ke call lo labang sor so yene pensi nangta nang YouTube channel labang ke plang buklu bang si chima thakrang lo hai yo la hai ka nang phan sti atumun arju pode nang pinana la silabang so video long 13,000 plus views do Samson Hanse YouTube channel long a subscriber ke बाद a secret lam nang tum chini la alangta kiara penle phuning ki long le person te 3.65 ke subscriber anta long le ba seta call recording le ke upload sitara ta isia content la nang phan mo kona ne call center la pen phunang call ta hai athe nang call recording bang save type pe aprang ki ja ponji kali neta dah na phana phra ya pon po chin tabak dam dam sorsa dun po patherak dun po hap ke paklam hai lo ke lang dunon elo la tumke video ka bonai hut mic abang aninga dung an do person te itung aphuna mic abang ing hangrang anji lapen jong si Samson Hanse le video ka selam lo potang te ahema sor tu meyang dunu si an ke doji athe a ok claim si chikli ke bang tengi ke lapu an la video ka selam ka phere ka the rak botan ko pc video selam nang mati ko lapu galilo nang babat phone jiki not call recording upload not lapana thumbnail bang kali ligala la photo bino to jong he nang tum punon jong he nang tum sor sanon nilike kamat ha akam cipacunji cepacun tami tiko cepacunu ko ve kam sa langa cepacun yang tum sing la non ke Facebook long ingnik pahing pahang arjan do hul haya photo aphan alang YouTube video thumbnail long kibi nang litum jong he nang patherak non sitame nike kamat halo prote video ta kabonai lo kablut lo nang tukke nang khang elo nang phan video upload ri punang pu bang we angko nang khang mata nang khang ke ahem apia potom si video upload ri pusigi pu bon amar hatu phage thakdun ha he o mat bitum pasang thakan rong lo nang phan ke kiri chop sinang keros sita kiara phan ke karbi anglong arara muni tum si keros sita bang tonte. You are not matured, man. Strengthen your mind first and then come on this platform. Munit aphan sorsat tawarat pucoy warat ingnek coy warat ke munit mi opu hokhi nitum ke ka sorsa kali this is called entertainment. We are entertaining the people to get relief from their stress. Bang khai hanya pudun thek thian ta lakar bi hijana phansi chu puchodi bang khai phan pc ki puja kam ke dolang alang tumung ta roster do piglo thedung a roster carry minati
Thuggeys, triggered Inson, and many more. Nang tante pisya tumhan pudun that. This is the point to be noted. Kula tumhan le pudun sonte nang tabi uslong pigi hai sita kali alam si ke tekhe dele. Ba khai hane pudun plang play pudun up ek. Kiara phan tor lo so phanta doktor tang ho nagin tang ho amen papa chelong ke lakye sot guru join ni lo. Ni join ni pisi thanglong bin lo melo ma nangal phan pinang ma ko nani oi lag ma. Nagin, doktor, kung fu master, lahai ke nilai ke kali. Jong sinang research pomen pen kiara aril sa comment section ng langdam boson te tek dam long ji. Video selam ji pomat aril slang shot. Arji lang mi ong mat ko pipitong ke claim ne chete nila. I can be proud of myself, my friend. Ne join ne pen si alang lapuan ka je thang long la. Doktor puke akahinuma. Nagin puta akahinuma. Nagin puke a serial tadu. Kung fu master puta akahino lama. Kali nang lahai alam phan ko nat engul pen sia kahinu ko theklong lo Non ne command man ne phan sorsa tawaret plote nang tum ne phan mesian amunit punang hokjima ka sorsa pon ke phir alam lo non la so video ka selam ta nang phan ke mesian amunit punang hok bang abi bon nang ke inut celebrity pina pot I will check your comment nang ke ususan leko thera kre manang kwan ba ko nang ke viral ke hosu Kiri pen so da content ke brand hoy an ke dulang nang ke pila. Labang so comment long Samsung am ametha mal si tami che reply don. Bang aphan ka sorsa lok ke chokla. Jong sinang bang aphan sorsa si protang te nang ni phan plang play man mi puke kopia lam la. Here Pirbi Ingjai Pi replied, my favorite friend. Sot guru ke ros ke just funny aphan chot. Ne kiara aphan ke thoma video do ke ros. Lapen la ke thom long si tami alang comment nang chipidun. But with laughing emoji. Kiara ning si laughing emoji protang te nange command la dowai bang dolo doktor bang bela Jong si neros video le ka sorsa potang te nang dowai doktor boke mara phansi ki pula. The nation wants to know. Ametha keng tong jibi kok si bang keng tong ke jong. Lason ke iputhak chiri rong ka che e pula. Nange nut Chapri YouTubers TikTok le dolang beson nang hadak se chelon le lasi nang lahaya video selam le prang nang me hang ching mur phui nang je polku nang prang set sedal jong si reply lang bodong te nang reply ta me but I am enough of you pini ge masap so angry part che man hoilo di that's all for today I hope you guys angry it